Municipality of Argao, no? So live ta karon dire sa mismo no, sa church sa Senior San Miguel Arcangel, no? So mao ni iyang church. So live ta karon dire sa Argao, Municipality of Argao, Cebu. So okay guys, so dire version ni Senior San Miguel Arcangel. So morning guys, morning siya. Guys, ni Senior San Miguel Arcangel. So live ta karon dire, no? Ta karon simbahan sa Argao. So Senior San Miguel guys. Live ta karon dire. So live coverage ta karon dire. Payong takna sa Kapuntagon. Good morning, good afternoon, good evening. So data karon dire sa Senior San Miguel Church, no, dire sa Municipality of Argao, Cebu. So live ta karon. So guys, simbahan ng Argao ang dating sita ng Karkar at naging hiwalay na parokya sa patronato ni Senior San Miguel Arcangel 2023